Karbi Anglong Women Justice Forum KAWJF Khatkati Lahorizan Aro Kesengpon Piniphai Kuni Niphai Narkep Arni Lahorizan PWDIB along Karbi Anglong Women Justice Forum KAWJF Khatkati Lahorizan Aro Keseng Amai Pedupon Son si Jaimek along KAWJF DRP Amai P Violet BP Pen Kachapahem Pupon Amai along Priscilla Tirang Pipen si Aluhi Pachinipon Aluhi Sarpo Aman Pen Ratsai Klembang Molen Teron Chitong Dun Si Non Karbi Anglong along Ingtang Kring Nimarli Asong Nimarli Atom Kisum Ke Boy along Ahok Pet Karjap Thip Thek Jiaphan Bidi Sore Pidu Adun to Women Empowerment Lapen Khatkati Lahorizan Ahavar So Arlu Atom Kiduk Kisung Pen Chepajok Pon Thek Jiaphan Si Bang So Abrans Kising Pon Pusi Alang Litum Pen Nang Pachinidun Son si Anggana Begum President Smith Ranu Soni Vice President Smith Sweetie Devnath General Secretary Smith Sila Yadav Assistant General Secretary Sultana Begum Office Secretary Atomaphan Arpusi Pekponlo Karbi Anglong lapen angbong media ke dot anak korte lapen tumhan an same ke bang pot na tumha praksi ke ropilo non mangke ni tumpini nang tum thengno antuma chenya la thengno thot ni tum nang tum angno jota cetak dun tu yalam te la pelo ni tumpini dari ngerkep 2025 November tumpini Karbi Anglong Women Justice Forum dak la horizon aru mata branch ang keseng tumpini banglo las bang so aru mate mata so branch bangke pini a president pen jeng a member an tami dak ni tum sipe konlo dan alang itum mena jok se ando se la dak la horizon ang kangalong dak oko Karbi pukali kapre ka khaido dak do las la kadu gabe khaido an same hai party thorom song chipu pe pin pen se alang itum so arlo phan so arlo kisung an tape non uwe kimi tum border long kisung ko pipi mage dola an ke claim la pet po sini tum se kon lo selang tum same la bang so pu bang en pon lo selang tum han same ke claim ke dam ka do vitamin ni tum central committee ma same chak don po thek an ke dan alang tum phan same me tha ke ka char jap dia phan la bang so song an se pang tang kon thege phan ke ni tum hin kan same jarawan polang tum same char jap po se pin la bang so branch ke seng aro ke seng no se melang tum ta lam cha pi pon lo ason thak thak si nitum na bangso Karbi Anglong Women Justice Forum asong tu bangke la ke nitum non matki nitum si theglong lang akapre katum la bangso asong pen men pen kam na ke claim dun malaman nitum accept ke daji damtang hot inot aro sodo Women Justice Forum women pen pinang an alang kimi long no ke no long no talang li claim bom la son si nitum men pen en bom tamelang nitum han nitum chine selang li phan sami nitum la so channel pen nitum han puji la bang so song bang ke lang pravin pen la bang pravin den nangji athe la ni tum ke dotang asong pena alang li ka prek asong men ke tir halang tum pudam de asi puji la sila bang so Karbi Anglong Women Justice Forum lang horizon pen an so se Nagaland border ang kang stame akisung do an apen akichok te do an asai bang ke kachipon chipake ing pon rapeji aphansi kadu we phansa non gis ke seng tang aro tuman an stame ni tum Karbi Anglong ra do an phansa me than ko sini pon lo halal President Secretary Alice bang mohe nang ni tumhan api ponpo ada ke President kenon Maganjana Begum tapen Vice President atum bang trip ho an ke alang tum arpuan ponlo pola tok jer pen bang ni tumhan api ponpo ai katu ko nang tum kilang cari pan child labor pen chenglok early marriage pen chenglok kaprek ladak anti drugs la hai dopik la hai puthak an ta non ni tum che ra pet po bosi la bang so aru sami ladak senglo apen alang itum phan same la bang so ni tum central committee pen ki claim ra peji phan si la do abya sai lang no an bang ke un an thek an ja kong do an pen na ni li poli na li poli tum che lang pet phan si la hai sai lang no ke pawir nang po bosi pini la bang so branch same itum isi ang deng do nangji ajara kam tem sami isi ang deng do nangji apen hem do nangi porsi la bang so branch mate la so ro bang ni tum pini bang seng kon Karbi Anglong Women Justice Forum France kon hose ইয়াত কি আপোনাৰ লগত ঘুৰিবলে কি আপুনি চাইছে मतलब আমি women justice forum পৰা আজি मतलब জইন হৈছো আমি मतलब কম বয়সী বিয়া বা ড্ৰাগছ বা কোনো ফেমিলি কোনো প্ৰব্লেম এইবিলাক আমি मतलब সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কাৰণে আমি আজি খাৰা হৈছো আপোনালোকে কি মানে সভাপতি ন
President. News Desk Report, Karbi Live.